Bila si genijalna, neću ti prestati ponavljati. Vidi se na tebi da uživaš u rolanju. Ajoj, da, zapravo ne mogu objasniti ono što sam osjećala na stazi. Na početku sam mislila da nećemo uspjeti, ali sam se sjetila svog sna. Svog sna? Da, mog sna. U snu sam se vrtjela, išla punom brzinom naprijed, pa nazad, pa naprijed. I izvela sam neku figuru kao da letim. I samo sam se htjela i dalje vrtjeti i skakati. Prvo sam pomislila, je li ovo san ili java? Ali jedno je sigurno, bila sam jako sretna. I bili ste genijalni. Hvala, prijateljice, a sve zahvaljujući tebi. Bez tvoje bih pomoći još uvijek bila zaključana. Ne znam kako se to dogodilo. Ne znam ni ja. Mislim da to moramo analizirati. Za sve postoji logično objašnjenje. Jako sam sretna što smo rolali zajedno. Mislim da smo stvarno odličan par. Na stazi. Da, naravno. Jako se dobro razumijemo na stazi. Dobro, društvo, još samo par pitanja i gotovi smo, može? Da, pitaj što god. Moram nešto obaviti. Dobro, bit ćemo brzi. Ajde. Delfi, u čemu radije kližeš, u hlačama ili suknji? Ovisi, ako Moraš izabrati jedno. U redu, u hlačama. Dobro, a ti? Što biraš, role sa ili bez kotača? Kako bez kotača? Pardon, to zaboravim. Volite li rolati zajedno ili zasebno? Zajedno. Sam. Dobro, društvo, zahvaljujem na intervju. Stvarno ste ispali jako in oboje. Što? Gotovo? Nema više pitanja? Pa, što još hoćeš da te pitam? Ne znam, postoji još milijun zanimljivih pitanja. Ti intervjuiraš, Jasmin, ne mogu ti ja dati pitanja. Pa onda idući put umjesto da rolaš, budi voditeljica pa ćeš moći pitati sve što želiš. Nevjerojatno. Dobro, sad si slobodan. Vidimo se kasnije na vježbanju. Dobro. Čekaj. Želiš možda na sladoled nakon nastave? Danas? Da, ako nećeš, nema veze. Ne, da, kažem da. Idemo, vrlo rado. Idemo. Sada? Ne, sad imamo nastavu, poslije nastave. Što je bilo, Nina? Zašto si tako tužna? Zbog Gastona? Gaston? Što je s Gastonom? Ne pravi se. Vidim da ne iskidaš pogled s njega. Nisam ga gledala sam intervju. Naravno, a najviše onog koji daje intervju, zar ne? Šta je? Sviđa ti se? A ne sviđaju mi se dečki kao Gaston. A zašto ne? Jer je elitist, zar ne znaš? Nikad mi se takav dečko ne bi svidio. Elitist? Što to znači? Pa, jako uobražen. Snob. Ali osjećaj ne možeš kontrolirati. Znači da se tebi sviđa netko takav? Mateo, na primjer? Mateo? Ne, kako to misliš? Uostalom, on već ima curu. A da nema? Ne. Pričali smo o tebi. Dobro, Luna, ali riječ dečko ne postoji u mom rječniku. Zaboravila si da sam nevidljiva. To ti tako misliš. Znaš li neko ko se potpisuje s Felicity for now? Što je bilo? Što sam rekla? Čemu taj izraz lica? Znaš tko je Felicity? Ne, otkud bi znala? Jesi čitala njene komentare? Stvar je u tome da piše fora stvari na Favenšiku. Da, pročitala sam. Da, ali moraš sve pročitati, oduševit ćeš se.